Rojbaş Kurdistaniyên li ser navê Çarpel Medya Silav û Rêz aramî, tenduristî, bextewarî bibe para we em dest bi bernama xwe dikin. Rojeva me ya vê heftê rûdanên li Başûr û Rojavayê Kurdistanê ye. Bûyerên li Başûr û Rojavayê Kurdistanê bûyî sedema metirsiyekî. Destkeftiyên me, serweriya milletê me, îstiqbala welatê me dibin xeteriyê de ye. Pêşmerge û şerwanên Kurd behevre li hemberî Daişê bi awayekî qehremanî şer kirin. Ev qehramaniya wan bû sedema ku li dunya texdîrekî mezin qezenc bikin. Her awayî li hemberî Daişê ew tekoşîna wan bû sedema ku sempatiyekî mezin li dunyayê li hemberî wan were. Bi hilbijartinê Amerîkayê qonaqekî nû dest pê kir û ew qonaqa nû ew ê bibe sedem ku Kurd fêkiyên wê tekoşîna xwe, fêkiyên wê qehramaniya xwe top bikin. Lê mixabin bûyerên vê taliyê li Başûrê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê dibe sedema metirsîya. Kurdên her çarperçeyê Kurdistanê, Kurdên li seranserê cîhanê ji ev bûyerana gerek xemgînin, bitirsin. Me wek Çarpel Medya xwest îro em vê mijarê bi nûnerên partiya re bipeyivin. Gelo çi diqewime, çi dibe. Nihazê biçim alî stûdyo mîvanê xwe bi we bidim naskirin. Mîvanê minî sê mîvanê minî rêzdar hene. Mîvanê minî yekemîn Rêzdar İbrahim Biro ye. Rêzdar İbrahim Biro nûnerê NKS ye, têkiliyên derve ye. Mîvanê minî duyemîn Rêzdar Abdulxaliq Bapîr e. Lê Rêzdar Abdulxaliq Bapîr endamê Encumena PDK ye, berpirsyarê Rojhilata Dîclê ye. Rêzdar Abdulxaliq Baqî ji sedema karê xwe ew ê nikanibe anka beşdarî bername me bibe, lê ew ê bîstek din ew ê jî tevî me bibe. Mîvanê minî sêyemîn Rêzdar Henîfî Turan e. Rêzdar Henîfî Turan berdevkê Partiya Azadiya Kurdistanê ye. Kek Henîfî, tu bi xêr hatî? Sağ olun, spas, gelek sağ olun. Her du mîvanê me ji ew ê ketin, em dest bi bernama xwe bi te bikin. Gelo cenabê te karê rewşa vê taliyê li Başûrê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê diqewime ji temaşevanê Çarpel Medya re şîrove dike. Hûn çawa dibînin ev bûyerana? Fermo kek Henîfî. Belê, em tev dizanin ku milletê Kurd li her çarperçeyên Kurdistanê ev di 100 sale ku tekoşîna azadiya welatê xwe dide. Dixwazin ku ew jî wek milletê dinyayê di welatê xwe da serbilind bijîn, bibin dewlet, bibin xwe ew bi xwe îdare bikin. Lê bi xwîna bi hezaran, bi dê hezaran, bi sed hezaran însana îro em hatine astekî. Ez dixwazim hinekî hetanî îro ku em hatine wê astê ez hinekî behs bikim. Yani em zanin ku di salên 1800 nêzî 1900 di wan salan da
Şeyh Ubeydullah Nehri xwest ku devletek Kürt ava bike li hember İranê û Osmaniya serî hilda lê belê têk çû. Piştî wî bi serpereştiya li Başûrê Kurdistanê bi serpereştiya Berzaniyan bi taybet Şeyh Abdüselam Berzanî dîsa li Süleymaniyê bi serpereştiya Şeyh Mahmudê Hefîd dîsa serhildan çêbûn lê mixabin ew serhildan têk çûn. Dema ku em li Bakur dinêrin li Bakur jî di 1925 da Şeyh Saîdê Pîran di 1937 da Seyyid Rızayê Dêrsimî û di 1930-31 da serhildana Agirî bi serokatiya Ehsan Nûrî Paşa dîsa li Rojhilatê Kurdistanê em zanin ku 1946 da em bêjin avakirina dewleta Kurdistanê a li mehabatê rêzdar Mela Mustafa Berzanî jî li hewara wan çû û li wirê dewlet bi serpereştiya Qadî Mihemed wek serokkomar ew dewlet jî ava bû lê belê mixabin tev têk çûn. Di van salên dawiyê da di salên 1990 û şûn de ku Saddam derbasî Kuweytê bû û Kuweytê dagir kir dewletên dinyayê zilhêz wiyanê qebûl nekirin bi taybetî Amerîka û NATO dewletên NATOyê dewletên Rojavayî li hember Saddam dest bi operasyonan kirin di dawiya wan operasyonan da Saddam paş vekişiya ji Kuweytê di wê navberê da Kurdên ku ji ber zilma Saddam a Helepçeyê paş ve hatibûn çûbûn Îranê û Tirkiyê ji bo wan jî cardinê ew bifetilin li Başûrê Kurdistanê herêmek ava bû. Ev herêm hêdî ber bi dewletekê ve çû û di sala 2002 da dewleta Federeya Başûrê Kurdistanê ava bû. Di dîroka mey nêzik da destkeftiya herî bi nirx herî bilind dewleta Federeya Başûrê Kurdistanê ye. Lê belê di van salê hanê da di van salê dawî da her ku Kurd wexta dixwazin destkeftiyê xwe pêş de bibin van her çar dewletên dagirker û tevî mixabin hin hêzên navxweyî hin rêxistinên navxweyî ê Kurda dikevin nav hewldanan û dixwazin ku wê destkeftiya Kurda têk bibin. Dema ku li Başûrê Kurdistanê referanduma serxwebûnê çêbû em zanin ku her sê dewletên dagirker wê wextê Sûriye di nav aloziyan dabû lê Tirkiye û Îran û Iraq bi hev re ji bo têkbirina Başûr ketin nav tevgerê û Kerkûk em bêjin bi destê hin Kurdan jî ket destê dewleta Iraqê û Heştî Şabî. Di wê demê da em zanin ku pêçiya Tirkiye û Îranê di nav wan rûdanan dabû. Dîsa em lê dinêrin dema ku li Şengalê ji bo Şengalê ku dewleta federal ya Başûrê Kurdistanê û dewleta Iraqê bi hev re ku ewkekî çêkirin rêkeftinekî çêkirin nerazîbûn dest pê kirin. O bi taybet li Başûr û vê başiyê jî li Rojava ez ê werim ser Rojava jî lê bi taybet li Başûr hin rûdan dest pê kirin. Di çarê meha 11 da PKK li derdora Amediyê êriş kir pêşmergeyek şehîd ket û sê pêşmerge jî birîndar bûn. Em wê êrişê şermezar dikin. Dîsa di wê heman wan deman da li derdora Süleymaniyê xwe pêşandan dest pê kirin.
دوام خو پیشاندانا دا هن کس پاچکن به پاچکان سرچاوه گرید دانو او ام بیژن واندالیزم بکاردهانین ایریشی سازین سیویل پارتیان ایریشی حتی ایریشی تجارت خانه جید کرن دوره ام هنکی سکنی لی چنده ها جاردنه لسلیمانیه و حلبچه جاردنه او رودان دست بکرن مخابن گلک انسان جی جیان خوش دستان او گلک ضرار مادی جی چه بون اوانا دخوازن به دست کردا او دست کفتین کردا تک ببن دیسا در روبره لی دردور آمدیه دیسا PKK ایریش کر و پیشمرگه یک شهید کرد اموی ایریش شرمزار دکن لی بله بوی تمام نبو ایجا آلیه روژاوا دا هزا که سر YPG و PKK و از وی تام نزانم دوی واری دا اوکم تنه خواست حنفی تی بردوام بکه که ابراهیم هات وای اینترنت کرم که ام بردوام بکن که حنفی تشتین گلک گرینگو که ابراهیم تدیسا بخیر آتیه كعبة بخير سوري عفو بكن دمكي دركتم internet her usaya ya emzanı duyu rengi dudome kek İbrahim cenab-ı te duvarê diplomasiyê de di kar û xebatê diplomasiyê de karên hêja dike wek ene kesê hûn hewldanên we xebatên we hêjayî teqdîrê ye li Rojavayê Kurdistanê diyaloga Kurd bi Kurdî re hat astekî mirov jê encam bistîne lê mixabin ev demên vê taliyê li Başûrê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê biyerên gelek ku hemdîniyê dibe mirovan pêk tê birên enekesê tê şewitandin li Başûrê Kurdistanê xwepêşandan çê dibe xwepêşandan mehvê her hemwelatiyekî Kurd e lê bi navê xwepêşandanê dixwazin statûya Başûrê Kurdistanê têk bibin dixwazin diyaloga Kurd bi Kurdî têk bibin destekî ne diyar bi piştgiriya dewletên dagirker dixwazin vê rewşa ber bi başiyê diçe ji holê rakin hûn vê rewşê çawa şîrove dikin kek İbrahim fermo دوباره سلاورز لحموم میوانا و تماشوان هیجا براستی جی یعنی تشتیاق دما داوید چه دبه تبدب هف گریدایی یعنی آنها جدما حشت مهاده دانستندنک دناو انا کسی و دناو برا پیده و هن پارتیه پیره دبن چاودریا امریکیا ده چه دبو و هناك هيفي لجم خلقي ما تشيبو ام دكاربن يكريزي كردي تشيبكن جبر بيشاروجا سوريا دي هجر كرد يك دنگبن دبق ام كاربن هناكي دستوريا سوريا بيشاروج دي تايبتجي دي مسألة سياسي دي مسألة دبلوماسي دي يعني كي سوريا كنهبه آوا كرن چاوا ام دكاربن وك كرد جهه خو د پیشروجا سوریه ده بگرن لی مخابن یعنی هم اف دیالوگ دریش کر جبرگ یعنی آلیه پیده و پارتیین پیره او خالین ناکوکیه سرکه یه گودناو مدهنه حطانها چاره سر نکرنه اف دریش بونهان هنک یعنی تشتیدن ده دوره ده چه بون و د بهوریا مده یعنی تشتا لشنگالی چه دبه تشتا گل بغدی چه دبه دجی کردا تشتا گل سلیمانیه چه دبه تشتا گل روجاوا چه دبه همه به هف گریدایی یعنی هن پیلان مزن لسر ملت کرد به توایی هی به تایبت جی لسر باشور کردستانی او کاری گتی کرن
يعني دستي دولة هريمي تدهنه بيقوما دفرد ام بالا خودینی که تشتک سرکه دناو مده مدخواست جبو دیالوگا کردی لکردستان سوریه سرکوه دوی پککه بجارکی ره دستی خواه جناو کردین سوریه بکشینه. اف 10 ساله روشا سوریه ولویه جه چند مهی پیشی ده 2011 ده او تحالف او هفبندیا كيفن جودناف بككا ورجيما سوري هبو ودمكي صار ببو بشتي قرتنا سروكي بككي دناف بككي ودناف رجيما سوري دي صالة 1990 هذا ساربونك تشيبو دي صالة 2011 دي جارك دن او تيكيليه وان وغاريان او تيكيليه تشيبون يعني بككا هات بآلیکاریا رژیم سوری لدیجی پارتیین کردی لدیجی چه تشتکیش بو کردا به يعني قالك تشتين خراب دبرا كردي ده هات كرن تفي ولوجيت سال 2012 ده 13 ده 14 ده بن چاوديريا سروك برزاني ده سير كفتن دناف متشيبون هوليرا يك هوليرا دو دهوك اف ريكفتنانا تفدجي پیدا پشتی آف درباز دکر ام درباسی آلگی کردستان سوریه دبون تشتک جوان ری کفتنا بجینه تانی آن هاجی يعني ام دزانن جبر چما بري بجینه هاتن جالی کی ده هنگی گریدان آمان برژیما سوری و بو جالی ده بریاری خوش قندیله دستندن كيك إبراهيم فاختورا أوي هي قالوا أمريكا ودولتين روجافا لباشور كردستان زختي دانين قوتن كو دبي كسين غريب كسين نه روجافايي به جي روجافاي كردستان برادر كيفن وفياجي ببين ريزدار مظلوم عبدی جی گو چکدارین لور مانه قادروین لور دمینه اوی روجاوای کردستان ترک بکن و بچن اب بویرین وی تالیه لروجاوای کردستان چه دبه یک جه سببا کو جوان حد خواستن کو روجاوای کردستان ترک بکن سدما برو شویتاندن و تشتیدن اوه گلو هون چواشی رو ودکن بله شخوا متخصص بيجم يعني جدما قدانو ستندن دنافرا يبهكي وامريكا تشيبو دشر كوباني دي 2014 دي هنگي امريكا دقوت اميكار بكن جبوي هيدا ويبهكا جبهكا جدا بكن لي امريكا ضغطكي جدي لوان نذكر يعني بهتر جده جواتا دنابرا ما و سرکردایتین ای لشکری ین امریکی چیبون به مرج رود نشتن به یپکی رج رود نشتن هنگی ما دانستندن دکر چاوا ام پیشمرگی روش کاربن در باسی کردستان سوری بکن و امجی برگریت بر کردستان سوریت بکن هر دمکی هنگی جی مظلوم عبدی هنگی جی سروکیه پکه بو بری قصده چه ببه هزی سوریا ديمقراط چه ببه اوان دقوت ام ده هزی لشکری ده کردستان سوریه قبول ناکن لی مخابن بده هزی لشکری ده هندری قصده دهنه ندهشتن تنی پیشمرگه در باستن لیش بوگه از بیم سر پرساته يعني امريكا هناكي جوان دخواست وهر دمي جوان دخواز وانا جي جوان دخوازه لضغطك جديل واناكي امريكا هشكرت بيجي دبيجي قصدي هزكي يعني آليكار بمرة دجي شر دجي داعشي هاگر ام زوريلي بكن ام بيجن دوي پکك جناب ودر كوي ممكنه خبابجن حمبيزا رژیم سوری و روسیا و امریکا ناخواز اف هیزا هر جم جارکی دن وقت سال 2011 و 2013 هر جم رژیمی و جم روسیا
ji ber wilo jî yanî rastê bi li ser ragihandinê û ew hat gotin nola wê PKK ji Kurdistana Sûriyê derkevin lê heta niha ne rast e, heta niha PKK li wê derê yê PKK îdare dike rastê xelkekî Kurdê Sûrî di pêşiya şaşê de ew berpirsin lê li dû her berpirsekî kadrokî PKK heye û heta vê kêlîkê yanî bi dehê ecihîzê emnî hene em nizanin yanî sedema van pirbûna ecihîzê emnî û biryara xweş ku distînin yanî di van demê rojê dawî de yanî bin navê ciwanên şorişger girêdayîn yekser bi qendîlê vê yanî xerabî tên kirin, şewat tên kirin, xelk tên revandin, zarokê biçûk tên revandin yanî ew tiştê li ser ragihandinê dibêjin yan ji Amerîkîya re dibêjin yan jî rêkeftinê bi hin welatê Ewropî re dikin tev de yanî li gorî PKK ji wan dixwaze ew karaya tev de berdewam e û heta niha jî Niha Kekî İbrahîm em diyaloga Kurd bi Kurdî de têkiliyê we enekesê û peyenekê di demên derbasbûyî de em şahidî tiştek bûn rêzdar Mazlûm Abdî rolekî erînî lîst. Lê vê taliyê di bûyera şerên YPG û pêşmergê de ew rola xwe ya ku erînî bi şeklekî guherand wî jî berê xwe da em bibên ew ê şermezar kir got ev bûyerana dibe nebe û Başûrê Kurdistanê şermezar kir ew rola xwe ew ê gelo zext li ser wî jî heye ew jî ew rola xwe ya pozîtîv yê çêker yê di navbêna we de enekesî û PNK de rolekî baş dilîst ew rola xwe wenda kir ew çima wê rojên vê taliyê wê daxuyaniyê da û hevdîtina we didomun ev tiştana napeyivin gelo. Belê me gelek hêvî li ser girê dida dikaribe bi rastî jî wek alîkî çavdêr di nav enekesê û di nav peyenekê de yanî li wê navê bi nebe alîkî neçe alîkî de tevî gimetzanî bû jî barî wî giran e zehmetê nikare wilo bi rehetî ji bin seytara PKK derkeve jî lê me wek enekesê gelek alîkarî pêr kir û me gelek derfet dayê û gelekî me xwast tişta ewî digot bi ser keve ino bi rastî jî yanî bibe wek li kêleka Amerîkya karibe di van danûstendina de rolek wî hebe lê mexabin ew roj bi roj wek tarefekî PKK di nav diyalogê de bi rola xwe radibe yanî dema ev tiştê li Başûrê Kurdistanê çê dibe û di bala Kak Mazlûm Abdê de ew êrîş li Amedê çêbûyî yanî heger em nizanin Amîdiyê û Amedê ji hevdû nas nake yanî wextê PKK derbasî hundirê Başûrê Kurdistanê dibin û li hemî deverê bajarê Kurdistanê ji ku hatine û çi îşê wan li wir heye û cihê wan li wir e û şerê wan li wir e yanî dawî jî yanî ne wek hev jî li wan dinare şermezar dike dibêje êrîşa pêşmerge li ser PKK tiştekî şaş e û bi rastî jî bêhtirî carekê jî daxuya kirin ew wek Mazlûm Abdê ji bo şingalê jî wê bê mewqif nemîne çima yanî şingal beşek ji Herêma Kurdistanê yê beşek ji Kurdistana Başûrê xelkê wê hene dewletek heye rêkeftinek di nav Herêma Kurdistanê û dewleta Iraqê çêbûyê ji bo çi wextê ku xwe dibînî Kurdekî Sûrî û dixwaze aramiyê li Kurdistana Sûrî çêke ji bo çi destê xwe bavê ji wê derê çima wê bêje meslaheta me di wê derê heye yanî ev roj bi roj tê xuya kirin nikare ew erkek pêra bûyê bigîne serî lê em car dijî êm em berdewamin û em hêvî jî dikin û em alîkariyê jî pêr dikin İbrahim pirsekî minî din ji cenabê te em zanin ku
her perçeyên Kurdistanê taybetmendiya ki wê heye li gorî taybetmendiya xwe birêxistin dibe daxwaziya xwe dide lê hetanê anka tu partiyên Kurda bê awayekî erinî têkilî karê rojavayî nabin têkilî karê rojhilat nabin yê bakur nabin hûn em bibên li Rojavayê Kurdistanê tekoşîna xwe didomînin em Kurdên bakur piştgiriya we dike serbilind dibe vê tekoşîna we lê em dîmenên vê taliyê mêze dikin niha bi hezaran pêşmergên roj li Başûrê Kurdistanê li wir hesasiyetek we heye hûn her tim riya diyalogê digirin hûn naxwazin em bibên bê diyalog pêşmergê roj derbasî aliyê Rojava bibe hûn dibên mutabaqatek çêbe lê bi hezaran em bibên hêzên PKK li evê dimîne li Başûrê Kurdistanê dimîn mayîn kanin mala Kurdayî kanil wir bimîne lê destwerdana kar û barên wê heremê dike Parlamentoya Kurdistanê nas nake em rêzê ji hikûmetê nagire ala Kurdistanê nas nake ev tiştana hûn diyaloga Kurd bi Kurdî de hûn wan re napeyvin niha we jî kanî bu eger nêta we xerab kirin ba we kanî bû hêzê xwe baniya û dunyayê midaxele bikira lê hûn her tim ew rola ew ê dilîzin çima di vî halî ew dibe hûn ev tiştana bi wan re napeyvin gelo بله وقت کرم کر آنها تشروع کر تا گوت هف قاسه پککی و الهرما کردستانی و الباشور کردستانی و تاویگ حکومتک هیو برلمانک هیو اوک هی دیالوگا کردی ده ام روجانت بیجن ام دی بیجن ام بشه کردستان سورین و چارنو سامه به دولت سوری بگیره دایی و خلق سوری بگیره دایی و سوریا اف 10 سال شرکی دایی و آنها دانستندنی سیاسی دبن و ایما اموک انا کسی ده 6 سال 2014 حطانها دانستندنی گل جنیف چه دبن ام شریکن تیده و ام همه جواتا حاضر دبن کمیتا دستوری ده ام حاضر دبن خیر وهاتی لکردستان سوریه و ملت کرد لسوریه و لحر چار پرچه کردستانی خستنه نرینه که ده شر ما بتركيا رأيه شر كرد سوري بتركيا رأيه روجا كي بحث رجيما سوري نابه رجيما قشي صالي تعدل ملتي مكيرية رجيما قد وقتي في رجيما حافظ الأسد ولا حافظ الأسد بالصدى خلكين كرد زندانا دبون بتشقص الظلم لملتي كرد وزماني كرد وعرضي كردا هاتي كرن هون روجا كي ناكن يعني تشجمتي خواستن هجر إيرو هفقة سملت لباكوري كردستاني هي وام آنین کرد سوری لهندر سوری ام بونه اپوزیسیونا ترکی لدیجی اردوغان امی کار بکن او نکاری می و نکاری می جی ام لشونا باشور کردستانی ام بیجن ولا افری کفتن به حکومت عراقی راست و افشاش و افچدکن و افچناکن ایما ایرو روشا سوری روشا کی گرم شر و ایرو چاره سریا سیاسی نزیک دبت سوریه ده دویگ ام کاری خود سوریه بکن تب هزار خلقی کی پککی درباسی کردستان سوریه دکو تناهله کرن کردستان سوریه گل هرما کردستانی نه و لشکریا رژیم سوری بازدان و هاتن لوی دری تدریب بونه و بونه پیشمرگه تناهله وگره ولاتی خو تو کارت هندره سوریه ده به عرباره به خریستیاناره به هر کسی ره هزاوینی عسکری دنا خود قبول دکه بده جارا بجبهة النصر على السريكانية والدفريدن دردوري عفريني يبكي ركفتن بجبهة نصر ذكرين إيجو ترورن ودنيا يجيشي شر وان ذكرين ليه تاني تبخلكي سوري رب كردي سوري بأنا كثير وك سياسي ينجب لشكري روجي وك بشكي لشكري تكارناكي يعني تم أو دخوازن ببينن ايوان تاني وك چه پارتیه به منظومه پککی گریدایی او دبینن جمافی وانه لروجهلات کردستانی الباشور کردستانی لباکور کردستانی روجاوای کردستانی او ببن حاکم وثاني او بريارة اكي ابراهيم جنابه تا بحثا قالك خالين جرينج دك ام سباستاري تن ازيفه ماليه تا هلميزك اليه باكور كردستان
نونر بردف که پارتی آزادی کردستان رزدار حنفی توران چد بیجه که حنفی ما رزدار ابراهیم برو گداری کر وک پارتی آزادی کردستان هنوا بیورانا چاوا دنرخینن و دوی سدما اف نا کوکیانا ده کرد چه بکن یا دبی کی جان ریه هل بجیرن کو کرد کاربن اف یک رزیا خواه بپارزن و دنابینا هر دو پرچین کردستان ده ناکوکی هین کورتر نبه دیالوگا وان روجاوای کردستان دیالوگا کرد به کردیه لباشور کردستان حکومت که ماسیه وان هیا غلطیه وان هیا لیورا دستکفتیه کی میه و دبه ام بپارزین وقت پارتی آزادی کردستان هنوا سرگوتنه رزدار ابراهیم برو چت بین یا دویم چاره سری چیه دبه کرد چه بکن یا جو یک پارتی اون چه پیشنهاد بکن فرمو که حنفی بله نها از بریاکو از فرصت برسیف بدم ام وک پارتی آزادی کردستان جی کردین روجاوای کردستان را سپاسدارم اوانا بسالا کردین باکور ای روج هلات ای باشور خودی کرد مال اوانا بابه براستی وی پرچه کردستان ولات پارێزی و نیشتمان پەروەری gelek pêş de ye. Lê mixabin ew nakokiyê navxweyî malê li me Kurda xerat dike. Li her derî wisa ne. Li her derî, li her perçeyên me. Em baş dizanin ku ger yekrêzî di nav me Kurdan da ava bûviya vega halê me ne ev hal. Em ê li her çar perçê Kurdistanê jî îro xwedî statû bûna, xwedî dewlet bûna. Yani sebebê ku em di vî halî de ne bi rastî ew neavakirina yekrêziyê ye. Ji roja ewil de heta îro eva çend sal e. Em wek Partiya Azadiya Kurdistanê em her wexta ku ev mijarve dibe em dibên em bang li xuşk û birayên xwe Rojavayê Kurdistanê dikin bira li ser rêkeftina li ser esasê rêkeftina dihokê werin bahev, werin cem hev û bi hev re îdareyek hevbeş a siyasî, a borî, eskerî û her wekî din ava bikin. Lê mixabin ji ber sebebên cür be cür. Bi taybet hin sebebên ku hin alî sebebên îdeolojîk hêşan didin. Ji ber wan sebeba û ji alî rêxistinekê de jî dest û lingê wana wek zincîrkiriyê ê Rojavayê Kurdistanê. Ji ber wî natin bahev hetanî îro. Çend mehberê ew hevdîtinên Kurd û Kurd wexta dest pê kir bi rastî em gelek kêfxweş bûn. Wek Partiya Azadiya Kurdistanê em gelek kêfxweş bûn û me got înşallah ev neqil ew ê bixura serkeftinê bîne. Ew ê birayên me Rojavayê Kurdistanê jî ew ê bibin xwedî statûyekî. Lê mixabin divan çend rojê dawî da melên hêrt ku dest pê kirin biroyên NKS ên partiyên NKS şewitandin û êrîş birin ser sînorê Başûrê Kurdistanê. Evana nayên qebûl kirin. Em van bûyeran bi tundî şermezar dikin. Em baş dizanin li Başûrê Kurdistanê jî kî rêzê ji serweriya Başûrê Kurdistanê ra negire ew di xizmeta dagirkera da ye. Wexta ku li Başûrê Kurdistanê yan li Rojavayê Kurdistanê Kurd têk herin ew ê kêfa kê were em ji wîrê dest pê bikin. Ew ê kêfa dagirkerên Kurdistanê were. Wisa ve êko ji bo yekrêziya milletê Kurd xebatê nakin. O derbe li yekrêziya milletê Kurd dixin. Ew ji sedî sed ew xêrnexwazên doza Azadiya Kurdistanê ne. Em gereviya baş danibin.
û em ji bo wî wek Partiya Azadiya Kurdistanê Serokê Partiya Azadiya Kurdistanê Rêzdar Mustafa Özçelik bangekî kir. Ez dixwazim hinekî behsa wê bangê bikim. Çi got Rêzdar Mustafa Özçelik? Got wexta ku mesele dibe mesela Kurda her çar dewletên dagirker jî tên ba heve û mînaka wî herî dawî Türkiye Gazî Kazimî kir. Çima Gazî Kazimî kir? Yani ji bo ku alîkarî bide Iraqê û o milletê Iraqê ji hejariyê xelas bibin û filan kir. Na. Gazî kir gotin em ê çawa Başûrê Kurdistanê têk bibin. Em ê çawa li Sûriyê nehêlin ku Kurd bi Kurd û Kurd bi hev re wê diyaloga wana em qut bikin. Ji wê bonê gazî kirinê. Bi ihtimalek pir mezin ji wê bonê gazî kirinê. Îca Rêzdar Mustafa Özçelik dibêje em bang li Rêzdar Serok Mesûd Barzanî dikin. Em bang li Serokatiya Parlamentoya Kurdistanê dikin. Em bang li Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê dikin û em bang li Serokatiya Herêma Kurdistanê dikin. Em divên gazî her çar Kurdên her çarperceyên Kurdistanê partiyên Kurda rêxistinên Kurda gazî wan kin û wan bînin li hewlêrê civînekî awarte li dar bixin û di wê civînê da ev rûdanên li Başûr û li Rojavayê Kurdistanê deynin ser masê û em li wir viyanê guftûgo bikin, şirove bikin û em di paşiya wî da bigîjin encamekî. Encamekî netewî û niştimanî em bigîjinê yê û em li wê gorê helwest deynin. Ez wek nûnerê Partiya Azadiya Kurdistanê ez jî bang li hemû partiyên çar perçeyên Kurdistanê dikim ku em li rû vê xwestekê cî bigirin û civînek bi vî rengî li paytexta Başûrê Kurdistanê Hewlêrê pêk were û di wir da em bigîjin encamekî bi hevbeş. Eger em viyanê pêk bînin ez baş dizanim ku wê xêrnexwaz û xêrxwazê Kurdistanê tev. Dewletên xêrxwaz û ên nexêrxwaz. Ew ê tev, ew ê li xwe mikûr bên, ew ê bêjin vayê Kurd bi awakî yekrêzî helwest datînin divê ku em hesab û kitabê xwe ji nû da bidin berçav. Ew ê bi wî awayî bikin. Ji wê bonê divê ku partiyên her çar beşên Kurdistanê jî li rû vê xwesteka pakê cî bigirin û em civînek wî rengî pêk bînin. Gelek spaskek Henefî em ê bipeyvin vê mijarê vay mîvanê me din jî hat Rêzdar Abdulxaliq Bapîrî jî tevî me bû. Kek Abdulxaliq Bapîrî tu xêr hatiyî? Zor spas kekê. Dest xwe namê tekê. Kek Abdulxaliq niha me bi Rêzdar İbrahîm Biro û Rêzdar Henefî Turan rûdanên li Başûrê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê nîrxand em ser hin xalan sekinîn. Em ê niha ji cenabê te jî bipirsin. Cenabê te jî zane ku Kurdistan ji alî dewletên dagirker hatî dabeşkirin. Bi salan ev dabeşbûyîn êş û azara Kurda zêdetir kir. Lê rojek hat ku li Başûrê Kurdistanê, partiyên Başûrê Kurdistanê bi yekrêziya xwe li Başûrê Kurdistanê Dewleta Federal ya Başûrê Kurdistanê ava kir. Ew yeka şewqa xwe da Rojavayê Kurdistanê, ew yeka şewqa xwe da her çar perçeyên Kurdistanê, ji bo me bû ciyê şanaziyê û herkes pê dilxweş bû. Lê demên vê taliyê bûyerên çê dibe dixwazin ku ew statûya Dewleta Federal ya Başûrê Kurdistanê ji holê rakin.
vê demê gelek bu yerê xerab çê dibe. Cenabê we jî tê de yî di nav de yî ji Süleymanî bigire heta Çemçemalê ji wir bigire heta Helepçe ji wir bigire hetanê Alî Amîdiyê gelek bu yerên ku statûya Kurdistanê dixin nav xeteriyê li Rojavayê Kurdistanê bu yerê din çê dibe. Ev destwerdanên ku li paş wan dewletên dagirker heyî ber bi kî derê diçe? Cenabê Tekanî wê bûyerê ji temaşevanên çarpel medyayê re şîrove bike kek Abdulxaliq Baqî. Kekê zor spas. Başorê Kurdistanê ew herêma federala çêbû li Başorê Kurdistanê kedo xwîna gelê Kurd e li her çar parçeyê Kurdistanê û Başor li salê şêstê heta ev rû berdewam nav têkoşîna netewî da ye û divê têkoşîna netewî da kedeka ekcar mazin qurbaniyet ekcar mazin gelê Kurd fîdakariyeka geleka mazin xelkê Kurdistanê li Başorê Kurdistanê da ye û berdewam Başorê Kurdistanê ji parçeyê dilê Kurdistanê hawkarî xizmet têkoşîna xelkê parçeyê dilê Kurdistanê li Başorê Kurdistanê bo serkeftina Başorê Kurdistanê bo gihandina wê armanca pîroza xelkê Kurdistanê ku 100 sala gelê Kurd têkoşîna kam mezin qurbaniyet mezin şerê mirnê da dikin ji pê xemetî serfiraziya Kurdistanê parçeyê dîtir teqsîrî nekiriye berdewam hawkar bûne li hemî qonaxê şoreşê heta Evrûke çil şoreşa Eylûlê daha xelkê Bakurê Kurdistanê û Rojhilatê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê etnaf rêzê pêşmergehî da hatîne Başorê Kurdistanê û qurbanî û şehîd û fîdakarî da ye ji dervê wan harîkariyet lojîstîkî, harîkariyet siyasî, harîkariyet diplomasî, îdarî yekuş parçeyê dilê Kurdistanê bo Başorê Kurdistanê hatîn û her çar parçeyê Kurdistanê hêviya wan ew bo rojekê bibînin parçeka Kurdistanê azad bûye xelkê wê parçê bibne bingehekê stratîjî ji pê xemetî serfiraziya hemî gelê Kurd hemî parçeyê dilê Kurdistanê em baş zanîn jî armanca dewletê dagirker her destpêka dagî parçebûna Kurdistanê piştî şereyekê cîhanî heta Evrûke hedefa wê rêgirtine li hemî parçeyê Kurdistanê yan li her parçekê ronahiyek têkoşîna netewî pêş da biçit wazîfa wê lêdana vê têkoşînê ye taybetî ew têkoşîn projê netewî pilgirin lêdana projê netewî wazîfa dewleta dagirker e ji ber hindê wazîfa gelê Kurd jî Başorê Kurdistanê li pêşiye û parçeyê dilê Kurdistanê wekû rêxistin wekû gel wazîfa wan ew e bereva jî vê li her parçekê hêriş bête ser layê dagirkera ve û armanca wan ew bingehê stratîjiyê çêbûyê netewî li wê parçê wê bingehî ji nav bibin wazîfa gelê Kurd rêxistinê Kurda we ku li wê parçe xwedan derkevin ez bawerkim heke em sehkîne dîroka 100 sala gelê Kurd çil wextê koç giriye li wextê Şêx Seîd Pîranî şoreşa Şêx Seîd Pîranî li wextê Dêrsimê li wextê Ararat şoreşa Agirî û li wextê Cumhuriyeta Mehabat Rojavayê Kurdistanê û Rojhilat û Başor Rojava û Başorê Kurdistanê jî her wextekê gelê Kurd pêwîstî berevaniyê parastina parçekî ji van parça bûye dêsehkînê dîrokê da rêxistinê Kurda jî û xelkê gelê Kurd jî xwe havêtiye wê parçê da ji pê xemetî berevanî kir ji wê parçê da û heta nike ev têkoşîna berdewam bûye li Başorê Kurdistanê jî em zanîn nexastme piştî serhirdana 1991 û taybetî piştî 2003 ku ji navçûna rejima Iraqê ew rejima diktatorya ku hêviya gelê Kurd ew bi rojekê ev rejima ji nav biçit
كرد شين خل سربي خو بقرن وكرد كيانك مشروع آوا بكن وبشين الوي بارشي خدان بكن وبارشي تيجي خدان دركفن دي سحكيني ريخ كردا ريزا كم مازن يتهمي بارشا باكور الباش الروش آوا والروش هلاجي ريزا كم مازن وحرمات الباشوري كردستاني والهرمة كردستاني كريا هجر نشيابن وكو بيويس بين باجداري جي بكن براواني جي الهرم الباشوري كردستاني بكن لي هر تشتك هر بينغا وكا هاويتي هر تيكوشينكا چري خستني چلشكري كربن حساب بو باشوري كردستاني كريا اجبركو الفيري يعني حساب كريا جبو هندي كو هالسانغاندنا باشور بكن ريك ندن دا جريكريت كردستاني فرصتي ببينن كو اف كياني درز بوين يه فدراليا هرما كردستاني اف فدراليا ساخلم بمينت وبيج دا بچت وريه مشروعيتي بكفتا كاري يعني بكفتا سرفرازيا كردستاني ام تشتكي فهم بكين ام زانين دا جريكريت كردستاني 100 سالا دا هدفك استراتيجي هبو او جيك ياجيك ام بيجين سردو بنگها سردستينا ارمان جوان ليدانا بروجي نتوي خلق كردستان بو و دفيان كو كرد نجهنا موافقو نشن تيكوشينا خو خباطا خو بكن اجبو او خباط چه خباطك كالتوري ديمقراطي بت يا خباطك سياسي بت نتوي بت سردستينا برد دوام هر چهار دولت متفق بون ايك قالي كردنينا دو جغرافيا كردستاني نينا كرد التركيا الايراني السوري العراقي قالك مهاجرن يان خلكيش درفي عراقي هاتي ناف عراقي داجين ناف تركيا داجين ناف يعني الباكوري كردستاني روش افاي كردستاني روش هراتي كردستاني جين ارمان جوان انكار كرنا قالي كرد بو انكار كرنا جغرافيا كردستاني بو انكار كرنا قالي كردش بركو حقوقي وديمقراطي اداري كالتوري نتي وانكار كرنا جغرافي جيك اجبركو كرد نبنا نتوا كرد چونكه ولاتي كردستاني هاتيا داگیر کرن ملكيتا كردستاني هاتيا داگیر کرن اف ملكيتا چو وقتا که آزاد بش دست داگیر کرا بک درکفت كردشين وكو هر نتواكي ولاتي خو آوا بكن دولتا خو نتوي آوا بكن وتشين الكوما ملتا جيت متحدة جدا مشروعيته هو وكو نتوهبت نكا الأوزل مزورداري او فهمي استراتيجيه فان دولتي داغير كر وكريا الامم المتحده جدا كردنا توانينن معنى مشروعيتي دا دو او جيك ناف خدا كيشا كردا كرينك دو ما هيك يجيك چند كردا خبات تو تيكوچينه كمازن كربت چ پارچه کش پارچه كردستاني او دولتا داغير كر مجبور جي ببد كفتت بن فشاره تيكوشينا شورشا نتويا خلقي وي بارشاي كردستاني جيك دي سافا قالي كرد ناسيه مثلا كرد الباكوري كردستاني ادبجنا كردا كرديتشيا الباشور بن تاثير شورشي برصال السياسي حتى افريقيا دي سافا زمان كردي آزاد نبو كرد جغرافياوي يا داگیر کری بو هر تشكي في داگیر کرو روش آوا او حزام عربي دينا بو كرد يعني ناسنامه نبو الروش آوا عينا وصا ازبرهندي نكا داگیر کرد كردستاني چوا هزرت كن يعني بشي 100 ساله افشار دولته چوا هزرت كن ايدي بيجن كرد نينا جغرافيا كردستان نينا نشين جبركو كرد الدنيا دا بلاغ بوينا كيشا كردا قالك بيج دا چويا كردا تيكوشينا كردا خباتا كردا او ظلم زورداريت كردان هر چار پارچه كردستان وكريا الدنيا بزانت كرد نتوا كردشيا چند ظلم زورداري سرتي تكرن نتوا كمازنات روش حلاتا نافرازدا جبركو تكنولوجي جروباليزم همي او بيوانديت ناف نتويه تشي بوين افريكا الدنيا دا
وكيريا كرد بين النياسين القرنتك قال لك الطنجيك الولاتك كرد بين النياسين جبر هندي اف دولته شدي بيجن ام بيجين كرد نينن وجغرافيا كردستان نينا ام نكارين في بيجين دنيا زانت كرد هنا جغرافيا كردستان هنا بس ام سياسة خو سر انكار کرنا گلی کرد سیاست خو سر انکار کرنا جغرافیا کردستان گوهارتینه نکه دبیجن گلی اوجی چوا دبیجن گلی کرد هیا دی جغرافیا کردستان ملکیت کردستان نینه کرد هنل باکور کرد هنل روش آوا کرد هنل عراقی کرد هنل ایرانی لی جغرافیا کردان نینه جغرافیا کردان ترکیه جغرافیا ترکیه جغرافیا کردان عراقی جغرافیا عراقية جغرافيا كردان سوريا وإيران جغرافيا سوريا وإيرانية أفهمه نكا كاتشوا صد سالادا سر إنكار كرنا كردار سر إنكار كرنا ملكية كردستاني كرد جنوسايد كرن ظلم وزورداريا كإقجار مزنو أنفال وكشتنو صوتنو وإيران كرنا كردستاني سياسة دولة داغير كربو نكا أف دولته هگر مجبور ببن الپارچه که دی کردان یاسن لی جغرافیا کردستانی ابدا نان یاسن هر چار دولت متفقن چه وقت که الپارچه که مشروعیت جغرافیا کردستانی هاتا دیار کرن اف چار دولت ویاوی پروژی لی بدن ناف ببن و ام بیجی بله كيك عبد الخالق جناب تا سیاست دولتین داگرکر پر باش شیرو وکر ام سیاست دولتین داگرکر باش فهم دکن او کاری خود دکن لی اف دستوردانا کردا کو پروبلمش لی کردا را در دکینن هون او سیاست کردی چاوا شیرو ودکن چما به بی شکلی دست پی دکن ریکی دیالوگ تونه کو هون بواره دیالوگ دینن و نهیلن ستاتویا کردستان بر به خرابیه بچه اون برای که چاوش رو ودکن که از هات مویری یعنی از بجم او سیاست وان چهار دولتا قال لك ديار بوقت الباشور كردستاني دستور هاته يعني دستور العراق ده انا دامز راندن وان چهار دولتا وجهه داخليه هدك رخصنيه كرداجي دفيان الباشور كردستاني اتمعنا هبونا قلكي دا حقوق توي ديار بين ديار كرن دستور العراق دا ليه اصرار سروق وارزاني واصرار بارتي ديمقراطيه كردستان ادفيا بروجي قومي بيش بيخن الباشور كردستاني وفيا ملكيات جغرافيا كردستاني ببدا بنجهي حقوق كردان دستور عراقي دا اجبر هندي فدراليه ولايتها فدراليه محافظاتها رد كرن فدراليه جغرافي بو بشك الدستور العراقي دا وقت فدراليه جغرافي بتبشك الدستور العراقي دا مشروعيتها ملكيتها كردستان ديار بد قال مشروعيتها كردستان ملكيتها كردستان الباشور ديار بو البرامبري الدنيا كوما ملتا كرد الروش آفا الباكور الروش هلاجيك مشروعيتها هبونا جغرافيا كردستان هي هجر هبونا جغرافيا هبت يعني كرد نتوانا كرد نتوابن يعني كرد حقي ما في سر بخو هيا هنجي مقوتا تجهيد داخلية ريخصني كردا ويروجي يعني قالك ريخصني كردام الباشور جيك وبكاكاجي سرنافي يعني بارتيا چاره سر دقوتن ما في فدرالية وولايتها حقوقك برباشش بو قالي كرد الفدرالية وولايتها ما في نتوينينا ما في كيم نتوية ما في ديمقراطيكا كيشا نتويجي نكيشا ديمقراطيك بونية كيشا نتوي كيشا ملكيتية ديمقراطيك بون چاره سريا كيشا دسالاتية كيش دسالات ترك وعرب وفارسة نكا ام بيجي المدفت ديمقراطيك بونا تركيا ديمقراطيك بونا سوريا ديمقراطيك بونا عراقي افا چاره سريا كيشا دولتية نه چاره سريا كيشا نتوية كيشا نتوي ملكي تچوية زاوية تچوية عرض تچوية فياتوية عرضي بزاوية سرفية عرضي بكي حاكم
جه داخلية ريخص PKK وكو ريخصنكا آلات دست داگیر کرد کردستان دا اش نوتو ایکی و بری نوتو ایکی حتی افروکل هر چار پاشت کردستانه دجی پروژه نتویه و بویا آلات بو جبجه کرنا پروژه دولتا داگیر کرد و اوه ضرره که مزن دیگه هنده گله کرد قوناغا که گله که پیش دانه هگر باشور کردستانه افروکل تحلیکا PKK دهقاتش دولت داگیر کرد پتریال سر باشور کردستانه چونکه او تشتی دولت داگیر کرد نشن بکن PKK وی تشتی جبجت کرد و بردوام امسح کنه دستور عراق دا وقت فدرالیا جغرافی بری بتا پسند کرن PKK دویا بزانی بون گل هر چار دولتا ادفيا فدراليا جغرافي بتا جبجه كرن دو بشتي يعني بشتي 2003 وقت داعش برا قضاء كرد الباشوري كردستاني قال لك بيش داچون داعش او ريخصنا شوفيني عربي وسنافي اسلامي دفيا وبزانيبون دست دولة داگير كر وبدست عراقي بخوجيك عندك هيزة عراقي ادفيان بينا يعني في خصنا داعش خرد بكن سوريا والعراقي وبشن بشي خرد بوي وشونا بردرجه بغدا بزانيبون بيلانا كيفيان بينا كردستاني چونك وانا بوتين ويري بروجي نتوية چدبت بوليدانا بروجي نتوية وقت دعتي بوليدانا بروجي نتوية الهوليري ودهوكي PKK جه داخل بو کوهینگه پیویز بو PKK هاری قد فکر بایا والله PKK جای دهوکه و جای لالش و گلک جا حاضری کرن اجبو بین دستحالاتا باشور کردستان بکنه دست خدا بو مد جداهینی نه هر رخصنا کا کردا دستحالات بتل هر پاچا کا کردستانی لی دستحالاتا PKK باشور کردستان نهیلانا پروژه نتویه داگیر کرنا PKK بود 3000 گوندت کردستانه اشنوتو ایک حتی نکه لیدانا پروژه نتویه اجبرکو باشور کردستانه اتمعنا سروریه دا تخت تنگاویه دا باشور کردستانه اتمعنا اداره کرنه دا تخت تنگاویه دا جغرافیا کردستانه کو خلق السروان گوندا جین همی مجبور بونه هاتینت باجر دا و PKK او در داگیر کرد بیجتی ام هاتینت و جغرافیه داشت بخمتی هنده دا هوا بپارزین دا وان گوندا آزاد کن اف گوندا نوتوی کت آزادن آمیدی نوتوی که آزاده هفتانین دوی اردان بحث کرد بیجت PKK 3 سالت في منطقه دا وافاد جهه تيكوشينو وميدانا يا PKK هفتانين منطقه كانيماسي منطقه آمدي منطقه جاي غاري جاي متيني رخودور دهوكي منطقه دوسكيا منطقه كليا منطقه سلتيا وحتى خاكوركي وشت حتى قنديل يجيك قنديل بو PKK 200 كيلومتر جاي قنديلي همي قرتيا اجبركو دولتك بباريز حدود دولتك بباريز الفيريجي ام بيجين باكوري كردستاني ام بيجنا PKK من هزار حفطانين وجاي متيني وقاريت بستي وهركولي كيلام مامي وشاخواني وافا بوطانو منطقه ساسون ومنطقه سولاخي ومنطقه تشاوريكي وبديرسمي وبيا ملازجري وبايزيدي واجري اف جغرافيا بو شري بارتيزاني في منطقه دهي باشو ده باشور كردستاني او جغرافيا كيدانينا چما 23 ولايات باكور كردستاني باقش كرينا ممنوع يساخه يعني چنابت روش اوار رخصنيكا كرد آزاد بت روجانا مقرات توان روجانا سياستا يعني ريگرتن رخصني توان ريگرتن تيكوشيني وان ناچه بت الباكور كردستاني رخصنا کا كردا هبت ناچه بت روش آوا هر رخصنا کا كردا نزيكي حدود روش حلال بت لغوش آوا كردستان بت چنابت باشور كردستاني بشكل بچيك باشور كردستان مايا وين ويجي داگير بكنش برچه PKK فيدكت
اجبركو بكاكا باوري بروجي قومي نينا بكاكا رخصناكا بيانيا كردايا بكاكا رخصناكا كردستاني نينا بكاكا هدفها ويا استراتيجي اقرتنا قلانا كونفدراليا قلانا خسرية ديمقراطيكا وديمقراطيك بونا دولتا داگیر كره افسي مفهومة افا نما فينا توينا افا چوا دولت نكد خازد كردا بنياسد بس عدوان نياسد بكاكا جي دبيجت از حاضرم من بنياسن ممكن شريكي خو از بروجي قومي لهر چاپارچه كردستانش ناببم ام برفي مطرسينا كرد الباشوري كردستان برفي مطرسية ام تو هرمكا فدرالا سربخوي يا سربخو معنى مشروعيتي دا تسروري سرفي هرمي نبت تنهرمكا سربخوي باشاروجي يعني او كدو برخدانا چار پارچه كردستاني الباشور كردستاني وكذا باشور كردستاني همي ديت بر آبدا چد قناغا قلق نيت في منطقه دا روشالاتا ناوين البيشياوي شرط قلق مزنن بشار روشالاتا ناوين گوهارتنت قلق مزنن كرد ادوان گوهارتنا دا قرتي نشت جه خو بكت جه خو نشت جه خو بكت يا نشت السرفي سفرا تازه يا روشالاتا ناوراس جه خو بكتو وبشي خوش خوارنه وري بقرت بروجي قوميه قال كرد بو دمك قال لك دريش دي كافين جارك توشي ظلم جورداريا كاجار ماسم بي جبرني ام بيجين افا باكاكت كت شاشيه كمازنا كباكاكت كت باكاكا دي اردالي تقول دوران كاكان بو دي تقول مناسبه كوان يا هبونا شريواني تشك داري دبيجت ما امنتنا الدهوكي و هولير دوزا خدا مشاركريه ابا تو جغرافيا كردستاني باش تزاني تو دهوك يجي باش نياسي دهوك شيخانه دهوك آمديه دهوك آكريه دهوك كانيماسه وصل نشاط دو وقت بحث حفقانين تكر چياي غارت كر متين تكر كو غريلانه حشكو بحث سلاخت كر كاني رشد كر حشكو بحث جودي كر حشكو بحث بسيط كيكو افدره دس جغرافيا كا معنى مشروعيته دا اف جغرافيا هرمكا سربخويا اف هرمة الدستور العراقي دا معترفة دا صلاطة في هرمت معنى مشروعيته دا ريكا هالبجارتنا هتا دا مزراندن في هرمي خوينكا اكجار مزن دايا دردت يعني وظيفات دولة داگیر کرد في هرمي في كياني چه بوش ناف ببن هنجيك يتن بنا هاريكار آلت او تشتي او دولة داگیر کرد نشين الباشور كردستاني بكن پکک الباشور كردستاني با تشتاد کرد يش پشمرگه هی شهید کرد يه ريك الخلقت قرد قندق آوا بكن يه ريك سيطرات دين سر جادة رئيسي نابين آمدي دهو كده سيطرات دينن پشمرگه مجبوره في هرم بپاريزت پشمرگه مجبوره سرورگه في هرم بپاريزت الفيري تيرا نكر او ياريا فيا الباشور بكت نخص مال دهوكي وهوليري بكت نشا في ياريا جيبا جيبكت دس هافد السليماني القل حجدي في ياريا جيبا جيتكن وقت حشد هات تركي كده بروجي وان قال حجدي هبو نكر شنغاري عين يوي بروجي بريفات بن برسك مش جنابتي لغوري جنابته في بيرين الباشور كردستان شيروفكر تشتك دردك في هولي دو خطين سياسية خطك بكردستان دولة بوين فدراسيون استاتوية دخوازه خطك يدن پروژاكي وي ديمقراطي كرنا گلايه يقولوا چما ببين لباشور كردستان حكومتك هي بارتيين كردستاني يدن هي چما PKK تنه ايرشي پدكي دكه سبب اوه كي چي يقولوا كيكي PKK اجبركو بارتي ديمقراطي كردستان اجبركو سروك بارزاني بينغافكا قلقا استراتيجي ريفراندوم دا هاوت وجارة ايكيت 100 سالا دا پروژه که وصا باشی سرکبد باشور کردستان همیل پشت في پروژه پشت وجدر في باشور کردستانه او استفتاء یا الباشور کردستان ريفراندوم الباشور کردستانه چه بوی
اگر هر سه پارچه ترید کردستان جیت نافوی ریفراندوم دابانه دی سوا صد نوتو پنج گلی کرد گل پروژه نتوی بو پروژه نتوی چیه پیوری ما چیه که پارتی دموکراتی کردستان پیوری ما پروژه نتوی کیشا ما کیشا قومیه کیشا نتویه کیشا نتوی ملکیت تهاتیا داگیر کرن تو في ملكيتي نزفريني نزمانتا نعادتا نكالتورتا نتاريخاتا ندينتا تشتكتا آزاد نابت هر تشتك بالرقازة ملكيتي فكرة دايا تا ملك نبت تشوى دشي كيانك سر بخو آبا بكي تشوى شي دولتك سر بخو آبا بكي دولتي داگير كر في باش الزانن دولتي داگير كر باور يوان اوا هولير دهوك بشكل و دوستت هوليري و دهوكي رخصنيت كردا يت قيمت چل باكور چل روش آوا چل روش حالات اف دوسته خدا نت في بروجي كو فهمي وان گوره في بروجي اف بروجي سركف بيشيا وان گو هرتنت روش حالاتا نواراس كرد آلتك مظنن بو سر اخسنا پروژه نتوی روش حالات نواراس و رخصنت کردا چو وقت که اف پروژه هنی سرکف رخصنت کردا گله کرد همین گل پروژه نتویه گله کرد گل دموکراتیک بونا ترکیه نینه دموکراتیک بونا ترکیه وظیفه خلق انقره دموکراتیک بونا عراق وظیفه بغداد امشن هاری کاریوان بکن کو دولت توان ببنا دولت دموکراتیک امشن پشتوانی وان بکین امشن تکوشینی جیش بخاطر وان بکین کو دولت توان ببنا دولت دموکراتیک لی کیشا قومی کیشا نتوی چاره سر نابت پر دموکراتیک بون دولت عراق تنه تیرا چاره سریا کیشا نتوی گله کرد نابت چونکه دموکراتیک بون وکی مريبا ام يعني زمان زراعتي دا يعني جوتياريه دا ايك بيت ايك زاويه خوب دتاف ايك بي زاوي صالك دتافي او كدبني في بيت بشي صالك شي زاويه خوجي ورغرت ام ديمقراطيك بون يعني هر موافقه السر بنجاه ديمقراطيك بون عراقي وتركيا بدنا او ماف وكي مريبايه شو وقتك الدوله داغير كر بخازت الشيت وي ما فيش مروي ورقرت هجر او حقوق السربن جهه اخيبن اخذ بتا سنه ريفراندوم دبتا سنه بوغالي كورد اجبر هندي اف دوله تفهمي هزاخو نكا عراق ساكي يعني اف بروبلم بينا هريما كردستاني حكمتها هريما كردستاني وعراق دا حكمتها هريما كردستاني وتايبتي كابينه نه يا حكمتها هريما كردستاني سروكي كابينه جناب كاك مسرور بارزاني روجا هاتيه روجا كابينه درست كري بيوا خويا اوا كرنا حكمتها تازه يا كردستان دا دبيجت همي هزاخو ام حاضرين دانستادنا قال العراق بكين و همي كيشت ما بين جارة سركرن ابرو عراق ريخصنت عراق دا وهوال بندت بكاكي ودولة داغير كان ناهر عراق وان كيشا جارة سر بكت اجمال هندي مطلسية كان مازن سر بروجه نتوي هي وظيفة بارتي ديمقراطي كردستان وظيفة همي ريخصنت كردان هر چار پارچه كردستاني او كل في بروجه هني خدان در كبن قال لك جارة ام همي منافت مريشكا كخوين كردا خوين جيبت منافت بازاكي كردا خوين جيبت قال لي كرد او خلقي شوية ناف باكاكي دا السريتشيو الباكوري كردستاني اش بو خاطرة كردستاني چوينة سري بنا قريلا القال باكاكي اش بو خاطرة خسريات ديمقراطيك نكوينة القال باكاكي اش بو خاطرة كونفدراليا قالان نچوية اش بو خاطرة ترك انقره خب كنا ديمقراطيكنا خناكنا ديمقراطيك نچوينة او خارجش بو خاطرة كردستان چوينة نا باكاكي دا بلا باكاكي بس قالي كرد خابينت بس ظلم الخلق كردستان بكت بس ببدا اصلا تريكاب سركفنا بروجي قومي دا هاجر باكور افروكا ريخزنيت كردايت نتوي شابانا تيكوشينا نتوي بيش بيخن الباكور وكو ريخزنيت كردان روش آوای كردستاني وباش پارچتنت كردستاني بيك و هاري كاريا باشور كردستاني كربايا او ريخزنيت كو
ما ارمان جوان ما كردستان ما ورخصنت كردستاني قرتي في بروجي بريفا ببن باور بك شين قال لك بصانه في في ياريه بشكينن و في ياريه بشكينن وبروجي قومي بيخنقونها قد تروح حاضر بمقونها بي وشالات انا براس باش كيك عبد الخالق باپیریس گلک سپاس از بگرم آنکا علیه كيك ابراهيم برو كيك ابراهيم جناب تا رزدار عبد الخالق باپیری گداری کر رزدار حنفی توران گداری کر هونه جبوی یک پیشنیارک رزدار حنفی توران هبو دبی سروک گشتی پارتی آزادی کردستان جبوی افگلشن رودان باشور روجاوای کردستان دبی به سروکاتیا رزار مسعود برزانی و سروکا پارلمانت کردستان و حکومت کردستان جوینه که آورتل دارخینه و کرد اوین کو خط نتویج کردستان را ستاتوت خوازن ورن جمهف و اف پروبلمانا بپیون و ریکی جیر ببینن اف یک پرسامنی یک اوه پرسامنی دودیا امزانن کو PKK آلا کردستان ناسناک حکومت ناسناک سروری ناسناک لی پشتی بیارن وی تالیه YPG daxuyaniye ki da go em rêzê ji serweriya Kurdistanê ji hikûmeta Kurdistanê digin ev bê rewşê hûn çawa şîrove dikin ev her du mijara hûn kanibin dîtinê xwe bêjin em ê kêfxweş bike İbrahim سپاس ji bo daxwaza Kak Mustafa cê rêzgirtinê yê lê tecrîbeke me yî dûr û dirêj di vêna de heye Sala 2013 de komîtek damezrandinê çêbû ji bo Kongera Netewî Kurdî. Piştî sê meha dan û stendinê rojane û kombûnê rojane ez yek ji endamê komîta damezrandinê bûm. 21 kes ji her çarperçê Kurdistanê rojane me kar dikir û civat dikirin li ser ji bo em karibin Kongrekî Netewî Kurdî çêkin û van kêşê nav perçên Kurdistanê û partiyên Kurdistanê hilînin. Lê mexabin yanî di dawiyê de PKK heşkere ew tiştaya tev de yanî qebûl nekir. Yanî wek sîstema xwe, wek îdeolojiya xwe, wek daxwazê xwe tenê dixwast. Yanî dixwast wek yanî hejmarê di destê wê de bê li gor sîstema wanî hevserokatiyê û filan û de ev tev de jî ne mişkile bû. Yani me dixwast em kaxetek siyasî bidin xuyakirin ka em ji bo her perçekî Kurdistanê çi dixwazin. Me nizanî bû heta niha jî em nizanin. Rast PKK wextê hat damezrandin rêzgarkirin û yekîtiya Kurdistanê elan kir. Lê PKK di van 20 salê dawî de dawa çi dike û çi xwastiye û ji bo Kurda çi dixwaze dewletbûnê dixwaze federaliyê dixwaze otonomî dixwaze mafê çandî dixwaze çi dixwaze tiştek yanî wek Kak Abdulxaliq aniha şiro vekir tiştekî netewî li du daxwaza PKK tune ji ber wilo jî yanî di van salê dawiyê de ew rêkeftinê Cenabê Serok Barzanî di nav aliyên Kurdî Sûrî çî kirin carekî din bi aynî nerînê PKK û alîgirê xwe nehiştin ge ew tişt bi ser kevin. Yanî doza Kurdî bi hêviya tenê jî zehmetê çê bibe. Ji alîkî din yanî îro em bêjin nebêjin rast Kurd li her çarperça bi hev re dêşin, bi hev re radibin, bi hev re dikevin em zanin ev dewletana li hev kom dibin ji bo ti bingehek kiyanekî Kurdî çê nebe ew nebe lê dawî jî yanî Kurd belakirîne di nav van dewleta de îro li başûrê Kurdistanê dan û stendinek di nav herêma Kurdistanê û dewleta Iraqê de li gorî destûra Iraqê çê dibe û li perçê dinê Kurdistanê jî wê ew tişt aynî ew tişt çê bibe. Yani her perçek
دەوێ خەلکی وێ دەولەتێرە بەرە ئەم گەلێکی خۆ نەخاپینن ئەنو خەلکێکی سۆز دانمە وژمەر دەولەتا چێکن و ئەو بکن دەوێ ئەم کاربن چاوا لە هەر پەرچاکی دانوستەندنێ خەلکی وی وەلاتێر بکن ئەمزانن شۆفینی وان وەلاتە هەنێ چێ ترکا بن ئێ عەرەبا بن ئێ فڕسا بن وێ نەخوازن تو بنگەهەک ئەوە کوردیرە چێ ببێ کیانێکی کوردیرش دەولەتبوونە کوردیرە وڤایە نمونەژی هەرێمە کوردستانی بەر چاوێمەیە چ قەیسی ئاستەنگی و زەحمەتی ژ ئالی دەولەتە عراقی ژێر چێت بن دەولەتی هەرێمی ژێر چێ دەبن لەسەر پرسا دژی لەسەر پەیەدە دەما داوی بەیانێکی یەکەکە بەیانێک دەرخست دەبێژێ ئەم ڕێزێل سەروەریا هەرێما کوردستانی دکن ئەم بهێوینە بڕاستی و لۆ بن یعنی بەری نەهاژی گۆتنا خۆت بوت یعنی وەختێک بەرێ خۆ دەدن دەبەرێ هەرێما کوردستانی و دەبێژن مانە ئەوی برادەری گوت بەری چەند ڕۆژێکی لەسەر ڕاگەهاندنێ سەر تەلڤیزیۆنێ گوت ئەم وڵۆ دەستگرتی نامینن تشتێک لە شنگالێ تێکردن باشە چی ئیشێتەر شنگالێ هەیی یعنی ئانە هاژی ئەو پرۆپۆگەندا لێدەردەخینن ئەنە وڵاهی ئەوەی هەنێک گەریلا شەڕێ خۆ لە دژی داعشێ خەڵاسکردن باشە شەڕێ داعشێتە ئیرۆ خەڵاسکیری مانە 2014 پێشمەرگەی هەرێما کوردستانی هاتن کۆبانی و شەڕکردن و پشتی شەڕ خەڵاس بوو بدەمەکێ ڤەگەریان باشە ئەم سپاسیاوان دکن هاتن ئالیمەکردن و ڤەگەریان جهێ خوێ یعنی ئانەها تەنی دەوی شەڕی دێ و دەوی کاری دێ و دە ئەف تشتێک لە هەمێ خاکە کوردستانە باشوور تێکردن پەکەکێ لڤیالی شەڕادەکێ تەنێ لە سەحێلا چەند هاتبوون ڕاشتبوون و هەرم ماڵێ خوێ ji ber şerê dijî Daişê xelas kiribûn newloyê rojane li hundirê Kurdistana Sûriyê xuya dike doh yanî hemlekî giran girtin li ser malê gizarê wan pêşmergê rojin yanî xelkê wan girtin xelkê wan tehdît kirin rojane xelkê yanî zarokê biçûk dibin û ew dikin ême yanî birastî heger ji bo em ji wan behwer bikin شخوا نئی شیمایی که ام جبدیلا باکوری کردستانی و باشوری کردستانی بیشتر دوی بکن و نکن او بر پرسیاریا وانی او خلقی هرما کردستانی بتایب اجی باشوری کردستانی دستور دولت عراقی هی پارلمان هی هفبش پارلمانی کردستانی هی حکومت کردستانی هی یعنی او دستوردانا هر پرچکی عالیه دیده شخوا تشتكي قال لك يشاشي كيف ابراهيم دخوازم جناب انت تشكي فير ياجي تماشاوان انمرا في روشي تقارب بالشيروفه بكام كيف خشنو ديالوغ كرد بكردي بر بكي دري دچه قالوا بيرانا او تسير سروه بك او ديالوغ كو انيه استكي واز باورم پشتی هلبجاتن امریکا تیبو و اداران و مها پیش ما سر حکم جو بایدن و نتاخوه اون وی اوه چاوا شیرو بدکن گلو yani ber bi başiye diçe ya jî dixwazin xerab bikin hêviya we çi vê diyaloga ku anka enekesê û peyenekê bevre dimeşînin بله يعني أنا هذا نستندني كما كرين حطانا هذا هفرة بين شعبيريا أمريكا هاتي كرين لسر نارينا كي سياسي هفبش ما ريكفتن كر لسر لفجرك كردي شوا آباب ملهفدو كر لي هنك خالي سركة هني يناكوكي دناب موان دي دي چاره سر ببن يعني شخوا يكجي هنك خالي بهورية هبون دناب مدي خلقك مي قرتي هني ونداي هن الجموان ما جدسبيكي دج امريكا دا خواست كر چارنو سوان كسابي خويا كرن جبلي وينا مد پیشی دي اتفاق كريب امريكا و به مظلوم عبديري جوي دانو ستندن دناب انا كسي و پيانا كي دي چه ببي لسر بنگها ركفتنا دهوكي شركاتيك حقيقي دا آلية سياسي عسكري
و إداري دي بكرن أنها يعني حتى رجا إيرو الآلية لشكري دي قبول ناكن دبن نافي تشينا بهيزك دن هبه تبي كي يعني نارينا ما زلال ما نقوتي وهيزك دن هبه لأم نكارن بيجن والله تاني هيزك هي وأفخل كي جبين صالي وان شش صالي وان جدش عسكرية سوري بردان وهاتن بون بيشمرقة وشركرني وخلكي تضحية برحي خوكي بجاني خوكي حطانها تشتكي نهاتي كرن آدن يعني د مسألة خواندنه ده يعني دبن ناوی زمانی کردی ده يعني پیدا و پککد خوازن مزاودات علمه بکن که 30 سالی 40 سالی نهشتن بخلقی باکور کردستانی خواندنه وکی عادتی بکن او تجربه عینی لکردستان سوریه جید بن ناوی زمانی کردی ده معنی ام پارتی سیاسی ایگه ام بسالا کتن زندانی رژیم سوری دش بو زمانی کردی وش بو مافی نتویه ملت کرد آنها اوی مزاودات علمه بکن بیجن والله پارتی کردی یان انا کسی نخوازد زمانی کردی دانستندنی بکن یعنی وان 10 ساله خواندن لدوره کردی شرعیت جیک شاندنه نه جامعات سوری وان شهادات وان قبول دکن و نه تو دولت قبول دکن نه ترکیه قبول دکن نه کردستان قبول دکن نه دوره قبول دکن خلکی مشبوط شد خوینن بس بوق بيجن والله غاب زماني كردي خوين نولو تشيد بن يعني ايه زماني كردي بخواز خدمتي بكي اوي بهله جي منهاجكي معترف دوي ولاتي ذهبي جي او خورتي ما زارو ما ويخواندني بكن جبلي خواندني جي مسألة الاشكريانة جار شخوا خلككي بزوري ببن وخلككي هي بري حاضر كار بكي اوی قبول ناکن عقدکی اجتماعی دانینه دبیجن ام تو گوهرتنی تید ناکن ای باشه تیم چلو بکشریکی خواه تتخواز خواندن وقت به و تتخواز آبوری دسته تده به و تتخواز يعني همه تشتی اداری جی دسته تده به و ته کوادری خوی سرکه دناو موان دنا کوپیا سرکه و آگ آنها به قربالغی گشی سر دکن ام دبیجن چه ناب پککه د سوری د تدخل د ایشمت بکه ترکیه حجتکی هشکره دکیش دنیا تفدیره امریکا جی قبول دکی روسیا جی قبول دکی اروپا جی قبول دکی جما فی ترکیه پاراستنا سینور خو ج پککه بکه ام دبیجن هبونا پککه و هرما کردستان سوری وک عفرین چوی وک سرکانی چوی وک تل ابيض چوی و دوری دجی هرن دوی قبول بکن ام کاربن ناما که بگینن دنیای تفدی که ام خلق سوری اداره ده ورا خودکن اف استنگانا گش هین د پیشیا دانستندنی ما و پیاده ده هین بردوامن لسر هاتنا اداره امریکی نه يعني او هيفيه قال لك يمزن ناي جريدان يعني راسته بلكي يعني في اداره نه هنك قوتن يعني هنك ناكو كيوان بتركيا يانجي باردوغان ريان بولوري لتجاري ام خنخن ووهمي ودولتك وك امريكا مصلحه خو بدولتك وك تركيا جبو كردا تيك بده يعني هاجر ام كرد تشتي خو چاره سرنكن ام گلکی هیویار سر خلکی گرن و براستیجی امریکا دوان رونشته مده بزلالیج مرد بیجه دبیجه ته پروژه کی متونه که ام تشتکی لسوریا آوا بکن وقل هریما کردستانی آوا بویه ترک امریکا دولتکی مزنه ام دوی دانستندنی دبن چعدیریا وید بکن اگر ام کاربن فیدکی هبونا امریکا لدوری بکن باشه لی تی پروژه امریکا دریج تمانا سوری توید تنه ایرو روشا سوری راست امریکا دولتا حری خورتو مزن الدنیای ده لی ایرو روشا سوری بهتر گریدایی به اسرائیل به بروسیا به بترکیا به ایرانی به امریکا هبونا وید دوری ده نه او هبونا خورته و نه او هبونا مزنه و نه استراتیجیکی زلال جعالی امریکا ده دوریت هایی والله ام حزبکن که امریکا بزلالی استراتیجیک و هبا و دوری بمایا و دور بپاراستا بده جارا مجنونر امریکی پرسینه هون آلیکاریا قصده دکن هون آلیکاریا یپکی دکن و او دکن تانی سوزکی بدن ما هونه ما بپاریزن که ترکیه در باسی دورک دنبه روژه که امریکا سوزک ندایمه
ئەوێ ترکیا دەرباسی دەڤەرێکی دنەبێ ئێدە باشێ ئانها یعنی عفرین چووی و دەڤەرێ سەرێکانیە و تەڵابیەت جی چوویە چاوە کۆبانێ و دربێسی و عامودێژی هەرکە کوردستان لە سووری چما یعنی ئەف مەسائلانە تەنێ ئەم چێ خۆت هەستێ خەلکێ خنگوێ ئەوێ ژمار ئاوا بکەن ئەوە گەلێکی زەحمەتێ یعنی ئەف مەسەلا هان دەوێ بزەلالی ئەف ئیدارە هەیی فەشلوێ ئەف ئیدارە هانێ دژمن ji کوردارە gelek çêkirine yani Türkiye kiriye dijminê me Arab kirin dijminê me opozisyona Sûriye kiriye dijminê me her kesek kiriye dijminê me de em ji xwe li dosta bigerin em Kurd imkanatê me mehdûdin ji bo em karibin mafê xwe yê netewî di destûra Sûriya pêşerojê de teemîn bikin em van şerê bi wekalet ji bedêla xelkê nekin tenê em berê xwe bidin Sûriya çawa em wan dikaribin şirîkatîkê bikin çawa em karibin xelkekî Sûrî bikin dostê xwe û çawa em têkiliyê navdewletî çêkin ge em wek milletekî mezlûm di Sûriya de divê ge alîkarî mer bibe ge dextek li van aliyên opozisyona Sûrî û li aliyê rejîmê Sûrî bêkirin ge hinekî wek dibe çarenûsa milletê Kurd jî di destûra Sûriye pêşerojê niha kek İbrahim Biro Bistekberê Rêzar Hanifî Turan peyivî pirsek me vekiriye cenabê pirsa Rêzdar Mustafa Özçelik banga serokê partiyê ne Kongra Neteweyî ye Birêz Mustafa Özçelik dibêje bila serok Berzanî ji bo rûdanên başûrê bangê çar perçeyên Kurdistanê ban partiyê wan bike bira ew bi hev re werin bicivin û li hemberî xêrnexwaza helwestek deynin ne duê tenê de ev bûyerên li başûrê Kurdistanê pêk tên û dixwazin statuya Kurdistanê têk bibin divê civînekî awarte çêbe û ev civîna awarte kare bi rûbrû jî çêbe kare bi riya onlaynê jî çêbe ku Kurd yekrêziya xwe li hemberî va bûyerana diyar bikin cenabê te çawa çîrovet kivê bûyerê bêguman yani ev daxwazekî baş e û em dixwazin yani bi çi rengî bijî yani Cenabê Serok Berzanî berî niha jî çi gelek cara ev kar hatine kirin û aniha jî bike ji bo başûrê Kurdistanê bê ji bo Rojavayê Kurdistanê bê lê carekî din dimîne heger di her beşekî Kurdistanê de Partiya Kurdistanî di wê derê de nikaribin kêşeyê xwe çareser bikin yani zehmetê her çarperçê Kurdistanê karibin bi hev re kêşeyê deverekî tenê çareser bikin îro tiştê gil herêma Kurdistanê dibe mexabin yani ne ji aliyê dewletê dadkerdê û ne ji aliyê PKK tenê ve ji alî hinek aliyên siyasî başûrê Kurdistanê yani ew tiştê gil li herêma Kurdistanê hatî ava kirin ew bixwe yani xerab dibe yani hin yani divan rewşê Dawîd û ew ê Dawîdê melgelek narînê partiyên herêma Kurdistanê yê got di parlemanê Kurdistanê de ne hin cara ne besê parleman de ne ê got hikûmetê de şirîkin yani narînê xerab ji bo çarenûsa herêma Kurdistanê didin yani ev divê berdewam yani ê her beşekî jî danûstendin bêkirin çareserî bê dîtin û her çarbeşê Kurdistanê jî heger derfet hebe ji xwe tiştekî pîroz û gelek baş gelek sabe kek İbrahim em derbasî aliyê Rêzdar Abdulxaliq Bapîr bin Rêzdar Abdulxaliq Bapîr li başûrê Kurdistanê tecrübakî Kurda gelek xerab heye nod û dudê heye nod û pênc heye nod û heft heye gelek bûyerên ku em bibên hîn û êş û azara wan ser milletê Kurd heye niha cenabê te ne hazir bû nûnerên pakê Rêzdar Hanifî Turan behsa tiştekî kir got serokê partiya me bang dike civînekî awarte ev civîna awarte ne di mena Kongra Neteweyî de ye dibe Birêz Mustafa Özçelik dibêje
بلا سروک برزانیش بوی رودان باشور بانگی چار پارچه کردستان بکه و همو کرد هلوستکی نستوی نشتمانی لهمبر ایریشین لهمبر دسکپتین دولت باشور کردستان بجبن و ev yeka bira rê li ber xêrnexwaza bigirin. Cenabê te vê bangê çawa şîrove dike Rêzdar Abdulxaliq Bapîr? Tu yê çi bêjî ji bo vê bangê? Kekê ez yani kawdanê Ebrukeyl Başorê Kurdistanê, Rojava Başorê Kurdistanê me li her çar parçeyê Kurdistanê û nexwast me ev rîdanê Ebrukeyl Başorê Kurdistanê pêwîstî pindê heye ku her hêzeka bawerî bi Kurdistanê hey, her hêzeka bawerî projê netewî hey, her hêzeka têkoşîn û qurbanîdan ji pêxemetî serfiraziya Kurdistanê ji pêxemetî projê Kurdistanê û her hêzeka Kurdistanî xwe Kurdistanî bînit pêwîst ev hêze em hemî êk bigirin û ez wê bangewaziyê tiştekê gelek pîroz û baş zanim û fere nexwast me di vê qonaxê de em viya ji wê qonaxê derkevîne ew qonaxa pêşî me hemiya di got viya gelê Kurdî êk girtî bin viya gelê Kurd rêxistinê Kurd hemî bibine êk viya kongrê netewî bide girêdan em viya ji vê qonaxê derbas bibîn yanî tiştê am behez bikîn em viya bên bêjîn me Kurda çi divêt me çi ji başûr divêt Başûrê Kurdistanê em çawa tête parastin parastina Başûrê Kurdistanê Abdulxaliq ne mana kongra netewî de dibe ku destkeftiyên Başûrê Kurdistanê dibin xeteriyê de ez têgeştim pekê ez têgeştim yani ez jî we dibêjim projeyekê baş e bangewaziyeka geleka baş e ya pîroz e em viya ji qonaxa pêşî nike derkevî qurtar bibîn em tiştê rast bêjin rast e tiştê çewt bêjin çewt e em hedefa Kurdistanê deyne pêşiya xwe û hedefa Başûrê Kurdistanê deyne pêşiya xwe û gorê wê ben jewandiyê ew rêxistinê ji bo Kurdistanê ji bo projê netewî hazir bin ev rêxistine pêngavekê pavajin gorey wê bengawaziya henê rîn nexwarê û rêkil wan rêxistina bigirin yek ku bine astan yan alet rêka serkeftina yan jî rîdanê Başûrê Kurdistanê mezin bin bu hindê ku ev kiyanê Başûrê Kurdistanê ji nav bibin. Ez tiştekî mîsalekî min divê dibêjim kekê kêşe yani hemî rêxistinê Kurda PKK jî navda û her rêxistineka Kurda yê dîtir jî pêwîst e êk girtî bin ve ser çi êk girtî bin em ser çi êk girtî bîn ser berjewandiya Kurda ser hedefa Kurdistanê ser menfieta herêma Kurdistanê ku berjewandiya hemî Kurda tê de heye ser menfieta Rojavayê Kurdistanê em wesa êk ku rêk kevîn tu neşî rêxistineka serêwê de Kurdistan nebit çawa razî dibit tu gel yê girtî bî tu neşî ittifaqê gel bikî çünkü pêşî min duyî guhdariya kadrekê pêşkeftiye leşkeriyê PKK dikir Rojava got em rêkê nadîm çi şikla li verê du hêz hebin tu rêkê nadî li Rojava du hêz hebin ku xudanê Rojava ew rêxistinê nîv çarxe û pitirê têkoşîna mirinê dikin li Rojavayê Kurdistanê tu rêkê nadî li wêrê hêzek hebit ew hêzê wana bên têkelî hêzê yet Rojava bibin û pêk ve hêzeka êgirtî çêbin bes tu rêkê dî te deh hêza tu navê YPG û navê YPG û navê nizanim çi tu deh hêza şingarê çêkî tu mexmûrê çêkî tu metînî çêbikî tu duhokê çêbikî tu qendîlê çêbikî daha hêza tu çêkî li herêmeka meşruiyeta xwe serweriya xwe tu hazirî vê bikî bes tu ne hazirî il Başûr birayê tê pêşmergeh bên riger te beravaniyê ji Başûrê ji Rojavayê Kurdistanê bikin PKK di vî halê de ye ew bengawaziya Kak Mustafay em hemî piştevaniya vê bengawaziyê dikîn pêwîst e rêxistinê Kurda li ser hedefa stratejî li ser fehmê Kurdistanê û gor menfiet û berjewendiya herêma Kurdistanê hemî nav têkoşînê dabin ji pêxemetî ew matirsiyet Evrûkel ser herêma Kurdistanê dîr bêxin çend Kurd jî nêzîkî proje xwe qewmî bin çend Kurd
نزیک هدف استراتژی خود بن چند دولت داگیر کرد و او هزت نه کردستانی پدره اکو دد گرنش بخمتی پیش کرنا پروژه قومی الباشور کردستانی و امریکا اف هزا هم میتناف اگرتنه دانن اجبر هنده او هزت باوری کردستانی هی او ویا دقات پدره نزیک ایک ببن دا بشن ریکه الوی پروژه بگرنو منوک او ریک گرتن کشتن بد مدفت او ریک گرتن گله کرد قالت اوي باري بلي ابد برجوان ديما ام طرفين قال في فهمي ام طرفين قال في بروجي وكرد وكي باكاكات بيجت كو دهيم قداريت قوتي يعني كوم خلق كردستاني مراكن يا سربيا ما اواكريا ما شني كان ني كرد مغيرتي خصينا كو تيكوشيني بكر بشي ما باكاكا اواكري يعني تيكوشينا نتويا یا خلق کردستان یا هر چه پارچه کردستانه تشه پاش بروب و تشه رجعی و وکو سروکاتوان بیجد او کرد داخازا مافی نتویکن پاش برونه بدایینه ویا ام تشی وانا راسین ام ویا ریکل وانا بگرین او افهمه برو کل کردستانی ها ما ترسیا وی فهمی نه و ام کرد پارتی دموکراتی کردستان حاضر اتفاقی بکد حاضر دانستاندنا بکد حاضر خوب بگهیتا خوناغا گلی کرد بگهیتا خوناغا سرفرازیه لی پارتی دموکراتی کردستان و پرانیا ریخص نیت کرداش بخاطر کردستان آوا بوینه ام حاضر نینش بخاطر دانستاندنا پروژه قومی یخنه بخوبه پاکاکه مدوید قد پارتی دموکراتی کردستان باشور کردستان حکمت هرما کردستان دش پروژه قومی بردد پاکاکت وید عرض ابتنل سربرکی بد چه نابد کسی که تلویری بد عرض پاکاکا حاکم بد و جا شنگاری بد مخمور بد روش آوا بد سربرکی بد المتینی العرضکی بد الحدودی همی عرضا پاکاکت وید او حاکم بد پاکاکا گوداریا همی دشمنت کردات کد بس گوداریا خلق کردستانی ناکد نقطه که حتی نکه هرما کردستان بجنه رزیل ما بگرن سروریا هرم تک ندن ما ریک بدن خلق بشنا سرگوندا بوداری ناکن سپیده حشد شعبی بشتا پاکاکی کردستان دست لی برده باشور کردستان دست لی برده سپیده عراق و بشته ایران و بشته دولت داگیرکر و بشنه دست لی برده اما کرد بجنه چه نابد دست لی نابردن ما کردا کرد وظیفه خود کن من پیششی اشارت کرد آخوندت خدا کردان سال 20 حتی افروکل چه عرده چه پارچه که کردستان تکوشین هبویا کرد محتاج بونه پارچه تب چونه هاری هاکاری کریه و سرفرازی وظیفه خود ادا کریه پارتی و حکمت هرما کردستان الکوبه پشمرگه کوبانه پشمرگه وره کرد وظیفه خود ادا کرد روزاتر زفری نوه چیل شنگاره تو دهره خصنا چیتیت چکدار او حشد الشعبي بيشتغل شنغاري بيدل شنغاري بي كرد بيشتغل بابو فيري تهليكيه تودي او بيشي ضرره حكمة هرما كردستان بكده ضرره قالي ما يزدير شنغاري كي ما تودي ضرر الويري كي تودي وكيل ويري فسادين راحتي هر تشتك درز ببد كي الويري لشكره كي تشيت كي الويري حكمة هرما كردستاني مشروعيتوي الغات كي حكمة اداره حکومی ویره یا شرعی چه نبود ویره شوله خوب بکد اداره نشرعی چه دوت ویره شوله خوب بکد افهمی مطرسیه و نه او پککت چوت بینگاف هاوتیه نه او پکک خلاتیت کد ناوروکا هبونا پککی پروژه پککی فهم پککی لیدانا پروژه قومیه قومی بون تشتی بدایل دفوان تشتی پاجور رویه و اوه فهمه دولت داگیر کرده و توی فهم کردستان بصابین خوب کنه شریک دولت داگیر کرد برای دیجی بزاو آزادی خوازا کردین هر چه پاچه کردستانه اجبر هنده او پینگابت او رکتین هاویتن و او بنگاوازی اکاک مصطفی و همین ریخصنه دیر کرده از باورد که حاضرن وی پینگاوی پاوژن اجبو هنده کو باشور کردستانه بیتا پاراستن و ام همین جدی بینش بو هنده کوریک خوشکین بو وی پروژه گلک سپاس رزدار عبدالخالق باپیری که کان فی جناب ته چه بیج بوی عقبتنا رزدار ابراهیم برو رزدار عبدالخالق باپیری
hûn çi difikirin gelo tu jî karibî fikir û ramanê xwe bêje? Belê niha ez ê jî bixwazim hinekî behsa ji ber ku PKK li Bakur derketiye û em jî li Bakurin. PKK çi dixwaze em Kurdên Bakur çawa viya şirove dikin. Ez dixwazim li serê çend gotinan bêjim başî ez ê werim ser Başûrê. Niha dewleta Türk divê yek dewlet, yek millet, yek al, yek welat. PKK jî divê dewleta welatê hevbeş. PKK divê welatê hevbeş, em dibên na wallah welatê hevbeş nîne, welatê me Kurdistan. Em di wirda wisa jî fehm dikin. Yek millet, Türk divê yek millet, PKK divê netewa demokratîk. Wallahî em dibên netewa milletê Kurd. Em nabên netewa demokratîk. Babo em ewilê mafê xwe netewî û niştimanî bistînin, em li ser axa xwe bibin serweriya xwe ava bikin, em ew çax di nav xwe da em jî dikarin hinek bibin sosyalîst û komünîst û îslamîst û her wekî dinê em jî dikarin bibin beş. Dîsa PKK divê bi ala Tirkiye ra pirsgirêkê me tune. Türk jî dibêje yek al. Wala em jî dibêjin ala Kurdistanê, ala me ye, ala Babûkalê me ye, heta îro hatiye, hetanî ku em wê alê li ser çiya û baniyên Bakurê Kurdistanê li ba nekin jî, ew ê tekoşîna me her berdewam be. û PKK divê yek welat, yani devlet divê yek welat, Türk divên yek welat, PKK jî divê welatê hevbeş, na baba wallah welatê me ne hevbeş e, welatê me ji hev cuda ye. Em cuda ne ji hev. Axa me cuda ye, axa wan cuda ye. Em viyanê gere baş zanibin. Bi hezar sala ye ku em li ser axa Kurdistanê dijîn, axa me ne hevbeş e. Hineka hatiye bi darê zorê dest daniye ser axa me. İca niha li Başûrê Kurdistanê bi rastî divê ku rêz li serweriya Başûrê Kurdistanê bêgirtin. Lê em nikarin ji Başûrê Kurdistanê ra bêjin deherin filan kesa bikujin, deherin bi filan kesa ra şer bikin, em wî tiştî nikarin bêjin. Lê em dibêjin hûn li wirê xwedî mafin, hûn serweriya xwe biparêzin, hûn bi wî rengî ji bo serweriya xwe hûn biparêzin, hûn ji me çêtir zanin ku hûn dikarin çi bikin û çi nekin. Em wezîfa me ku em piştgirê serweriya Başûrê Kurdistanê bin. Ji ber ku em zanin Başûrê Kurdistanê têk here, ew têkçûna temamê perçeyên Kurdistanê. Em viya gere baş bizanin. İcar ez dixwazim çend gotin li ser Rojavayê Kurdistanê jî bêjim. Bi rastî ew hewlên hevdîtinên Kurd û Kurd hêvîkî li me çêkiribû, lê belê mixabin divan rojên paşî da ew hêviyê me hinkî zayıf bûn. Em car dinê hêvî dikin ku li Rojavayê Kurdistanê ew hevdîtinên Kurd û Kurd berdewam bikin. O em wek Partiya Azadiya Kurdistanê em dibêjin bi kurtasî, em dibêjin çawa ku plan û projeyê dagirkerên Kurdistanê, xêrnexwazên Kurdistanê carna bi destê hinek aliyên Kurda jî dixwazin me têk bibin, çawa plan û proje wan hene, divê ku ê me jî plan û projê me hebin. Ji wê bonê jî em divên li ser vê mijara hanê bi tenê yek xalek. Li ser yek xalekê. Ji bo Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê van rûdanên dawî. Em dikarin çi bikin, em partiyên perçeyên din em dikarin çi bikin, li ser wî civînek çê bibe, o bi serpereştiya rêzdar
kek Mesut Barzani o hemû rêveberên Herêma Kurdistanê wek serokatiya parlemenê, wek serokatiya Başûrê Kurdistanê û wek serokê hikûmetê bi serpereştiya wana civînek bêl darxistin û em jî bibin xwedî plan û proje ji bo ku li Başûrê Kurdistanê têkçûn çênebe em wî dixwazin abrastî yani ew kame ne em tiştê mezin na babo ew tiştê mezin ji me zêde ye nizanim ev Kongra Netewî û Yekîtiya Milletê Kurd û ew gelek dûr e û ew mijar ne wexta wê mijarê ye lê li ser yek mijarekê em dikarin bên bahin em wî dibêjin. باشه کک حنفی گلک سپاس صحبته کی پر خوش بو براستی به نظام وقت چوا درباز بو نزی ساعت کو 45 دقیقه هم به هفرنه رزدار عبدالخالق باپیری هنک درنگ هات امی تورا تالیه بکن و گوتنی خوی تالیه جی بیجن از رزدار ابراهیم برو دست بی بکن و کک ابراهیم گوتنی خوی تالیه بیجن هدیه والله divê demê de yani hemû beşê Kurdistanê di zehmetî mezin re derbas dibin em dixwazin gotinê xweş bêjin em dixwazin dilê hev xweş bikin lê bihêviya û dua û gotinê xweş tenê tişt çareser nabin di aniha di vê rewşa Başûrê Kurdistanê jî û Rojavayê Kurdistanê jî têr derbas dibe divê her Kurdek her siyasetmedarek her ew yani bi dengekî zelal û bilind yani ev destêwerdana PKK di perçeyê dinî Kurdistanê de nayê qebûl kirin ne cihê wê yê ne saheta wê yê ne hewcê em gotina ji hev re xweş bikin heger ew bimînin li ser vê eqliyetê û vî karî ew ê bibin rêber ji dewleta Tirkiyeyê gê Kurdistana Rojava tev de têk here û Tirkiye derbasî hemû deverê Kurdistana Rojava bi û wilo jî li Başûrê Kurdistanê yani gelek karîsetê mezin wê bînî pêşiya Kurda bi vî rengê aniha dike. gelek spas em biçin aliyê rêzdar Abdulxaliq Bapîrî kek Abdulxaliq Bapîrî cerabê te karê tiştê ku dereng hatî çi dixwaze bibêje tiştekê mayî tu karî bibêje em ê kê xweş که زحمت نبید والله من نگشتم ha bigo cenabê te dereng beşerî bername bû tu karî bi gotinê xwe Îtaliyê bêje em ê kê xweş که زور سپاس بو مهوانا هوا ji bername ket heta ket Abdulxaliq Bapîrî kek henfî cenabê te kanî gotinê xwe Îtaliyê bêj Belê ez dibêjim di destpêkê da min ji bîr kir ku ez behs bikim îro salvegera Kurdên Elewiyên Mereşê qetliamek bi ser wan da hat sepandin 111 Kurdê Elewî şehîd ketin hatin qetilkirin 1500 kes herîkêm birîndar çêbûn bi wî rengî tarîxa me dinya xwedê qetliam têda hene îro jî salvegera wê qetliamê ye ez wana bi giramî bi bîr tînim û ji bo ku em Kurd em tûşî qetliama nebin em di welatê xwe da azad bijîn divê ku em gelek bixebitin û divê ku em heta ji destê me bê em yekrêzî di nav mala xwe da ava bikin. gelek spas kek henfî kek Abdulxaliq cenabê te ji bernamê ket tu karibe gotinê xwe Îtaliyê tu hinek dereng hat tiştê ku te nîvçe hîştibe tu karî bibêje em ê kê xweş bin
که زور سپاس با حوالت کو آخفتین پیشیا من اف ریدانت باشور کردستانی پیوستی پندیه کو ام همی هاوکار بینش به خدمت هنده کو نبس باشور کردستانی همی پارچت کردستانی تکوشینا نتویل هر چهار پارچت کردستانی پیش دا بچد گج ببتو و ببنه هیز بو ایکو دو و از نانی باوریا ما و کو پارتی دموکراتی کردستان او کو ام بشكل كي قال شرينينا ام ديجي شرينا ما نبي شر نبس الكردستاني الدنيا دا شرنا نبت چونك كس وكيما خلق كردستاني ما نخوشيو آزارت مازن شري نديدنا ما دويت ولاتي ما يا آزاد بت يا رحت بت ليه فيري هرمك سربخوية اف هرم مشروعياته وإنابت هجر سروريا خنا باريزت ومدفت ريخصنيت كردا ومدفت PKK ريزل سروريا هرم كردستان بقلت PKK الرخاكي داخازا دانو صادنا بك داخازا بيجت ام شرین ناکین مشر نکریه پشمرگهی هرش کریه سرما پشمرگهی وکی بری نکم گوتی الباکور شرب که نکریه روژه که النوتو دوه الصالة هشتي ونهي النوتو دوه الهمي وانقو النوتو حفتي النوتو بينجي حتى افريكا اف ريدانت ويدو ماهيكي جيك لدانا بوريا نفته کشنا کادرت پارتی کشنا پشمرگهی بوسا دیناندن هرش کرنا سر ربیت پشمرگهی حدود روش آوا و باشور کردستان همی افریدانه الباشور کردستان چی بوینه اتناف مالا باشور کردستان چی بوینه یک پشمرگه یک گلکا پشمرگهی اجدر وی باشور کردستان اش همي وردانا دا يكون سر مهاتنا فرس كرن بشمرگهي الجهه خباطه انجي جهه ميدان شهر PKK روجه بشمرگهي تبك نل جزيره نل شرنخه نل جلملگه نل بسته نل هركولي بشمرگه مجبور بيا دفاعش خود كد نكتو تربيه كداي ايك هرش بكتاسكته مجبوره خو پارزت تو یه باجر دوهکت پارزی ایکت ناف بارجی باجری داد وید امنیتا تک بدد تو مجبوری باجر بپارزی و پاشیک امزانین اف یاریه چند مازنن و چواتین و ام باش یعنی ام خلق کردستانی هرچا پارشد کردستانی جی دلنیاد کن پارتی دموکراتی کردستان حکمتا هریما کردستانی ریکه نادت اف دست کفتت باشور کردستانی هفته سالا دا تکوشینا مرنه دا یا هر چهار پارچت کردستانه هفکاری هر چهار پارچت کردستانه باشور چه بوی امریکا نادی نپکه که و ناداگیر کرد کردستانه و نگ خلق کردستانه دوهی مگوداری در مرادید گود هگر افشاره نبانه ام دا عفرین ببکا کتا مرشی یا بردای تا ملاتی یا بردای تا سیواسی یا بردای تا کوچگری یا بردای تا چورکو خربوتو درسمو بدلیسو موشته همیا دستلی بردای افرین تش بیاری اکا سیاسی یا گلکا زلال تا دستلی بردایه تو جهدی تشی دستلی بردی تو براوانی ناکی بوتا هگر جهه که پشمرگه شکست بد نتیجه فشارا آن هزا دولتا داگیر کرد تا دنیا همی سری پشمرگه دا خود پاندیا خواره نکجی تو راست نابجی تو نشی نه عفرینه چون تا عفرین بریار تا بامر بردایه تو بامر چویتی دا در روش آوا بامر گرتیه و تا وظیفه دولت جبهه کریه وظیفه دولت سوریه تا جبهه کریه ویره گرتیه دال ویره پروژه قومی کرد او ریخصنیت آرمان جوان هبونا کردستانه سرفرازیا کردستانه تو ریکل وی پروژه بگیری جبو هنده تو هاتا درست کرن افروژیک انجام اون ام بیجین براکوشی تشتکی راستنینه سروک بارزانی شرع براکوشیه حرام کریه لی ام مجبورین باشور دست کفتید باشور کردستانی بپارزین چونکه کدا هفته سالا گلی کرده و هیویا ما اواک و اف آلوزیا برف چاکی بچن و هر کسک یکو دستیوی
خێرێ داش پێخەمەتی سەرفرازیە پرۆژێ قەومی ئەو دەست دەفمە پیرۆزە ئەو بانگاوازی دەفمە تشتێکی گەلێکی پیرۆزە gelek spas Rêzdar Ebdixaliq Bapîrî temaşevanên hêja me bi sê rêzdaran civînekî sohbetekî gelek xweş kir. Çarpel medya dengê Kurdistanê ye, çarpel medya dengê statûxwazan e. Her di gelşekî li welatê me çê dibe em wana tînin rojeva xwe wê ew bûyerana şîrove dikin dibin teref. Bi hêviya ku em di bernamekî din de dîsa bi hev re bin bimînin di xêr û xweşiyê de û roj baş.